Sibonga kulo esifundela inkonzo esifundela umgogodla waleli bandla lesingeniso seyingilozi zalapha ekhaya. Funde kahle kakhulu, Inkosi benze lokuhle. Amen. Uma kuleli bandla angiqale lapha amaNazaretha angithunyiwe, ngithunywa yikhulu lezi engihlezi phakathi kwazo zesonto. Bathi kangikhulume indaba kaNkulunkulu. Uma ngabe umncane-ke uye ujabule uma uhlezi phakathi kwabantu abadala, ngoba uyewazi ukuthi izinto zikaNkulunkulu zizophathwa yibo. Nami benginalokho-ke, ngithokoza ngithi hawu, zikhona izikhulu zesonto sizozwa amazwi. Kanti izikhulu zesonto lezi zingibekela induku emqubeni, azingitsheli lapha ngaphandle. Sezikhuluma nje sezilapha, sengibona sezingifuhlela nje ngombhobho, bathi khuluma. Ngiyacela-ke amaNazaretha ukuma kwami phambi kwenu ninguNkulunkulu kunganoni. Amen. Ngicela nakubazali bami ukuthi lo msebenzi enginikezwa wona uNkulunkulu ngoba bangilekelele, ngoba indaba kaNkulunkulu inzima futhi ngimthwalo osindayo. Ayibonge Nkosi. Uma kuleli bandla uthunywa, usuke uthunywa uNkulunkulu ethi khuluma, ngoba yena uba umbhobho wena, kodwa kusuke kukhuluma yena. Ngicela-ke nami ukumala kwami lapha ngibe umbhobho wakhe ongazukungcolisa umsebenzi kaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Izwi lami-ke bangcwele linomkhuhlane. Cela uNkulunkulu kuba sengathi angawubamba lo mkhuhlane, kukhulumeke, kuhlabeleleke. Ngiyacela kuba ngikhonga ingilozi kaNkulunkulu ngengoma yesibili, amavesi amabili amathathu.
Hallelujah. maNazaretha agcwele ngisho kimi sindluzela zezulu ukuthi uNkulunkulu akangincede oh yeah asincede sonke ndandukile ekufeni hallelujah ukuthi akangincede ekufeni wesibili ngoba kukhona kokuqala ukuba ngene phansi ethuneni okwesibili ukuba silapha bangcwela abahle enkosini uNkulunkulu usenzile ukuba sibe ngabantwana bakhe oh yeah uhambile wasikhetha izindawo ngezindawo wase ethi mase sikhethile wathi wena ngiyakuthanda ufuna ukuba ngumntwana wami engizawugiya ngaye Thema sesikhethile wasisigqokisa lezi ngubo ezimhlophe bangcwela ibonkosi njengoba silapha nje thina singabakhethiweyo ezulwini sibizwe ngegama elikhulu lokuba thina singamaNazaretha asezulwini kayibonkosi sekukimike nakuwe ukuthi ngiyavuma yini kuba ngibe iNazaretha la sebuhleni noma la sesihogweni na ngoba kukhona namhlanje na ukuba njengoba ngigqokile kanjena nje kodwa ngingabi nayo inhlanhla yokufika ebuhleni obusefihlangalweni ngani na ngoba iziyalo zikaNkulunkulu wazimisileyo angizange zingehlulile angangakwazi ukuzilandela wasuyangisinda ngoba lapho esikhona sisemthwaleni onzima kaNkulunkulu oyingcwele oh yeah okwami nawe ukuba sifunde sithandaze ngezikhathi zonke ukuthi Nkosi ngiphe amandla okuhamba lokuhamba kwakho kuhle kwasizweni ngiphe Nkosi inhlanhla yokungena ezulwini lakho ngisekhona lapha emhlabeni njengoba ngimi lapha nje indlondlo musa imile leSwazini
yona ekhulumayo uma ukuthi umhlangano uyavala namhlanje. Uyavalwa phela uselile. Ngicela ukuba njengoba ngimi lapha ngenze ngibe uye nami ngibe naye abe mina ukuze uthi lokhu ukukhuluma kwami lapha bangcwele kunganoni. Amen. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu akhulume kahle. Khuluma indaba kaNkulunkulu. Kodwa leyo ndaba ingazwakali kahle ukuthi bengakaNkulunkulu ngoba iphuma enhlizweni enezono. Ngakho nje ngisicelela uNkulunkulu ukuthi kuma kwami lapha phambi kwenu naphambi kwakhe makangenzena ngibe uye nami futhi ngibe nguye. Amen. Ngalinye ilanga uNkulunkulu esambethe umzimba wokuqala wathi mayephuma emzini wasephakameni edlula lapha adlula khona mayinhlangakazi sephuma isonto izikhulu zesonto seyithuma isigijimi ukuthi njengoba kuzodlula lo muntu ohungula abantu abahambe bayoma lapha nabaphatha amabhuku amakhulu la bazobhala khona abantu abazobe bephuma kuleli sonto labo beyojoyina indlondlo yomusa. Yabe siphuma ke lensizwa lezi insizwa zithunyiwe izikhulu zesonto. Uma zimile lapha yana ezibhala abantu abaphuma lapha enkonzweni yabo belandela ushembe. Maya bebhala bonke abantu abaphuma lapha ngoba bathenjisiwe izikhulu zesonto zathamba uyoma lapha nophatha ipeni nebhuku. Ebese ufika ubhala bonke abantu abaphuma lapha bayojoyina lo wamuntu owumhunguli. Ebese uyabuya uyabaletha lapha khale sabanquma esontweni. Uthi la umfaka mbatha wathi mangabe enza lo umsebenzi loyo uthi angazi ukuthi yini engidonsayo ngazibona sengiphambu kwenkosi umqalo wendlela. Uthi angazi ukuthi yini engidonsayo ngazibona sengiphambu kwayo. Ngazibona sengikhuluma nayo ngithi Nkosi ngithunyiwe izikhulu zesonto yangisonta kulo ukuthi angizobhala abantu abaphuma lapha enkonzweni yami engisonta kuyo beze lapha kuwe bahambe nawo. Mase ngibathunde bese ngibabuyisela kibo ngobatshela ukuthi laba nalaba bese bayabuya banquma esontweni. Uthi la uNkulunkulu wabe sengibuza wathi mntanami awuphi wena kukhona ukukuhluphayo na? Uthi baba Mbatha ngabe sengiyakhumbula ukuthi awukambe lokho engaganwa iminyaka isize iwu8 angibathola abantwana. Ngabe sengiyakhumbula ngase ngiyasho ukuthi hayi ingane yomuntu lapha ekhaya kodwa abantwana angibatholi iminyaka isize iwu8. Uthi lo uNkulunkulu esiveza uNkulunkulu bakhe weMnazaretha uNkulunkulu ushembe lona uNkulunkulu kuphelele. Amen. Njengoba silapha ungacabanga kwenye indawo cabanga lapha kuphela ukuthi usendaweni epheleleyo ayibonge Nkosi. Uthi wasembuza ukuthi yini ngambe wena mntana makhulu uthi wena kukhona ukukuhluphayo. Ase ngiyacabanga ukuthi iminyaka yami iwu8 angithola abantwana kulomakoti. Uthi ngase ngiyambikela lo uNkulunkulu. Uthi wasesethi upombela usitimela samompondo. Wathi yabona mntanami ke ngizokunikeza abantwana bami abawu8. Yezwa bangcwele. Ngizokunika mina abantwana abawu8. Bazobe bemkanjena igubo zabo zimkanjena. Bazoba8. Nebala babe sebeyafika. Uthi umkhokheli oqala waleli yazo lapha na endwethe. Awumambatha kuthiwa umkhokheli wakhona kuthiwa ucan peak nabanye zafika zonke lezi zingane ezo8 bayibonga Nkosi ngokusho kwenkosi yethu esingayo lapha eMnazaretha.
bafika abantwana abawu8 ngezwi uthi mina ngizokunikeza abantwana abawu8 lo muntu usehambe usehlalene ngalo muntu iminyaka iwu8 akabathola abantwana uma wena unenkinga uthi uyaphuma lapha uyapi ngoba lapha ngaphandle akho lutho kodwa muhle umuntu othi maye lapha ngaphakathi bese banokubekezela athi inkosi ngikhumbule nami ngoba akekho umuntu ongakhunjulwa lapha mayeselapha ngaphakathi noma ngabe unahlobo luni losizi noma ngabe unankingani nje mawusungenile lapha ngaphakathi wathi inkosi khumbule nami ngoba sekukhumbula lo nkulunkulu esimkhonza ngayibonga inkosi wayekhumbula inkosikazi ngabathola abantwana yabe sefika le nkosikazi yathi Nkosi angibatholi mina abantwana lapho ngigane khona uthi ke uNkulunkulu ukulungile kusho uthiko lenkosazana ulungile ngizofika lapho ntambama kuwe uthi lo makoti ngase ngiyamangala ukuthi awu shebe ngoba akakwazi ekhaya uzofika kanjani Manazaretha sentweni epheleleyo ayibonga Nkosi Nkosi yamukela ithemba lami Nkosikazi ngizafika kuwe ngizafika lapho kuwe ekhaya ntambama uthi le nkosikazi ngase ngiyamangala ukuthi awushambe ngoba akakwazi nje ekhaya uzofika kanjani uthi nebala singena indlondlo umsama ingena uthi mayifika kwena uthi mntanami sengibuya kubantu balapha ekhaya uganele khona ngifike ngathi abakunikeza umntwana base bethi lo nkosikazi lona akasihloniphi lapha ekhaya
Kade agana lapha ekhaya kodwa akasihloniphi. Yena njalo mangabe eqeda kugeza uyathatha amanzi bese sithela ngamanzi lapha emthangaleni. Ayijaba. Manje ke umntana wami ingane uzoyithola kanjani? Uthi ke ingakho ke umntwana singamniki yena engamtholi ngoba hlala ngezikhathi zonke singcolisa. Uthi ke ngithe mangikhuluma nabo abantwana bamntana wami ngathi abakunikeze umntwana bavumile ukuthi bazokunika. Ngoba mabese kukhuluma thina boshembe mase sikhulumile thina boshembe akekho umuntu osiphikisayo. Azankulu ndaba ilapha ekhaya